Infetħet uffiċjalment il-gabbana Fritz Corner ġewwa Green Park illi ġiet iddisinjata minn kumpanija Maltija tal-Periti, kiosk illi biss wiehed minn disa illi se jitpoggew f'parks differenti f'Londra. It-tminja l-oħra se jiftħu matul ix-xitwa u jinkludu l-kafetterija l-ġdida li se ssir f'Hyde Park illi se tiftaħ fir-rebbija tal-2019. Il-gabbani li ħarġu minn id Maltija se jimmarkaw id-dħul ta' Hyde Park, The Green Park u St. James Park. Id-disin tal-gabbani ġie ispirat minn materjal organiku bil-għan li jikkumplimenta l-pajsaġġ tal-madwar li hu skedat bħala grad wieħed u għalhekk għandu interess arkitettoniku ta' livell għoli. Barra minn hekk id-disin jinkorpora l-ispirtu karatteristiku kulturali tal-ġonnarjali. Id-disin tal-kafetterija l-oħra li se tiftaħ f'Hyde Park fir-rebbija ġie disinjat b'tali mod li jikkumplimenta l-esperjenza provduta mill-gallerija Sackler u mill-legat tal-pavilions li jinsabu ma' ġenba. Mizzi Studio kienet ispirata wkoll mill-arkitettura Ġappuniża għad-disin ta' din il-kafetterija.